Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Nongpoh near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Office u District Medical and Health Officer ka Ribhoi District menta ka khatway tarik ubana jelleu arjar arpuway kala peteng ban ai Tika yiki Paidbah ban yada na ka khlam COVID-19 ha Ribhoi District. Hagani ka jing ai Tika ka bala penlong ha Indo Stadium Nongpoh la sakhi badaki Spah ngut ki Paidbah ki baha pedeng khat pra hado saupu saus nem karta kira toy kentup senrang bat kentai ban ai Tika na ka benta ban yada na ka jing syak kata ha ka khlam jing pang COVID-19. The vaccination is good for everyone, right? We feel like this time, in this situation, everyone is facing problems, right? Everyone is, they should come forward and they should take vaccination for. If we will take vaccination, then we will be protected from COVID-19. Right? Everyone they should take vaccination. Dengan ngakwa ni ban ban kariasan munkang ban ainjang dengan kerpat dia kuir empat wan kerpat dia wan sid mentalang ini nama kalau ngajing ada mentang ya den ya baru banlaj ini ka simpang. वैक्सीनेशन लेना तभी ज़रूरी है। आप केसेस तो देख ही रहे हैं कि इंडिया में कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं और वैक्सीनेशन से अभी कंट्रोल में सब चल रहा है। एंड आगे भी इंकरेज करेंगे कि अपने जितने भी यूथ है, जितने भी सीनियर सिटीज़न है, सबको वैक्सीनेशन लेने का फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, इससे अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखें और दूसरों को।